дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар студияи мо аъзоёни тими шарқшиносон ширкат доранд ва умедвор ҳастем ки имрӯз мисли ҳамеша бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. дар мавриди пешниҳоди саволҳо бошад, ман дар оғози ин барнома самимона изҳори сипос мекунам барои бинандаҳои мо. вақтҳои охир хеле фаъол ҳастанд, саволҳои зиёд мефиристанд. хуб қисми он саволҳо такрорӣ ҳастанд, қисме хуб бе назардошти талабот навишта шуданд ки мо ба ҳамаи онҳо албатта дар ҷавоб ин нуктаҳоро ишора мекунем, менависем. ва қисми бештари саволҳо ҷолибанд, шуниданианд, саволҳои мақбул ҳастанд ва онҳо албатта дар барнома ҷо мешаванд. хуб почтаи моро дар экранҳои худ тӯли барнома чанд маротибаи дигар низ хоҳед дид ва ба он почта метавонед ки бо риояи талаботе ки ҳаст саволҳои худро бифиристед. кӯшиш кунед ки манбаъ маълум бошад, кӯшиш кунед ки саволҳо ҷолиб бошанд, бисёр кӯҳнаву бисёр такрорӣ набошанд. хуб ва албатта пайванд ё силкаҳоро дар ихтиёри мо гузоред ва баъзе маълумоти иловагиро низ барои мо пешниҳод кунед. хуб дар ҳайати тими шарқшиносон имрӯз ширкат дорад Сироҷиддин Каримӣ, Исрофил Маҳмудзода, Сарвиноз Саидова, Бисмиллохон Боқизода, Собирҷон Саидзода ва сардори даста Одина Аҳмад Саидов. қоидаҳои дигари бозиро умедворам шумо медонед. қоидаи асосии бозиро бароятон такрор мекунам. ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. шумо бояд кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошад. хуб 1 дақиқа вақт аст. баъди 1 дақиқа вақт шумо комилан дига фурсати фикр кардан надоред ба ҷуз аз дақиқаи иловагие ки доред. ва агар бубинем ки фурсат дуру дароз мекашад, мо дарҳол хуб пешниҳоди он савол ё интизории савола қатъ мекунем, интизории ҷавоба. агар шумо дуру дароз фикр мекунед, вақте ки савол пешниҳод мешавад, вариантҳоро пешниҳод накунед. фақат як вариант, ҳамон варианте ки ба назартон дуруст аст. вақте ки савол пешниҳод мешавад, ҳамагӣ як ҷумлаи аз ин саволҳоро бинависен, то зарурат ба такрори дубораву себораи саволҳо набошад. барои ҳамин ручка ва килку варақ барои ҳамин аст. хуб ва капитани команда мебинад ки кӣ ҷавоби нисбатан дуруст дорад. вақте ки мепурсем ки кӣ ҷавоб медиҳад, капитан ҳамон нафара вазифадор мекунад. яъне маъниш ин аст ки ҷавоби ҳамон нафар ба капитан бештар писанд омада, яъне ӯ фикр мекунад ки ин ҷавоби дуруст аст ва фақат ҳамон нафар ва фақат як вариантро пешниҳод мекунад. хуб қоидаҳои дигари бозӣ умедворам фаҳмо ҳастанд. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. барои болотар бардоштани натиҷаи кори корманд, мактаби тиҷорати Гарвард тавсия медиҳад ки ширкат ё қароргоҳи он ширкат бояд дар маҳале бошад ки он чӣ зиёдтар бошад. чӣ зиёдтар бошад? барои баландтар бардоштани натиҷаи кор ё маҳсулнокии кори корманд, мактаби тиҷорати Гарвард пешниҳод мекунад ки қароргоҳи ширкат бояд дар ҳамон минтақае бошад ки он чиз зиёдтар бошад. чӣ зиёдтар бошад? яъне дар чӣ гуна минтақа бошад?
як дақиқа вақт барои фикр кардан ҷудо мешавад. марҳамат, фикр кунед. барои баланд бардоштани натиҷаи кормактаби тиҷоратӣ кардан тавсия медиҳед ки он чӣ зиёдтар бошад? این کار مورد آمریکا چی استفاده می‌کنه باشه؟ мактаб тиҷоратӣ тиҷорат تغییر خودآگاهی باشه. یعنی با تجارت چی بیشتر مهم‌تره؟ محض مشتری مشتری زیاد لازم مشتری. مشتری زیاد باشه یک میتونه چی محصولات با چی بوده میتونه؟ مشتری محصولات مرکز ده باشه. مشتری مثلا همون چی میگن؟ Bank, کلینت Jackie Plus. Bank, Jackie Plus. چی بزو بانک میتونیم برای نتیجه کار خوب کردن بانک نمیشه ببینید فکر بانک دارم کارگر زیاد بوده. کارگر زیاد باشه درست میگه کارگری خریدار محصولات کارگر مشتری نیستم. متخصص امروز با هم як дақиқа вақт сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста. Кӣ ҷавоб медиҳад? با این سوال سیراج‌الدین کریمی جواب میده. این مکتب تجارتی کی است؟ فکر میکنم که در جای باشد که مثلا بازار خوب باشد، یعنی همون مشتری خوب در وای باشد، زیاد باشد، یعنی همون خریدار. راستی چند واریانت هستند؟ پیشنهاد مشتری است، در جای باشد که خب محصولاتی که بعد همون تجارت وای است، متخصصان زیاد باشد و در جای باشد که سرودان باشد. با این واریانت دیگر می شود سرودان باشد. شاید این مقصدی همون چی میگن تجارت رکلام تجارتی шумо рекламави. фикр мекунед ки тамом ширкатҳое ки онҷо ҳастанд ҳамагӣ ширкатҳои тиҷоратианд? Не. Не, мақсад همون ҷавоби шумо ин ҷое бошад ки جای باشد که در اون чӣ бошад? بازار زیاد باشه. бозор ҷойгир бошад. хуб, ин ҷавоб қабул аст. ҷавоба қабул мекунем ва агар нозиро кадом як ҷавоби фарқкунанда дошта бошад метавонед пешниҳод кунед. набошад, не, ҳеҷ гап нест. хуб, бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст нест. мактаби тиҷорати гарвард тавсия медиҳад ки барои он ки масъулнокии кори кормандон хубтар ва беҳтар шавад, натиҷаи корашон, яъне қароргоҳи он ширкат бояд дар як ҷое бошад ки онҷо минтақаи чӣ бошад, сербориш бошад, борону барфи зиёд онҷо бошад. махсусан Лондон, Британия, шумо медонед ки ҳавош чӣ хел аст ва ҳар куҷо ки сербориш аст, кормандон камтар ба берун мебароянд куҷое мераванд, яъне бисёртар дар идора ҳастанд ва зиёдтар кор мекунанд ва ин яке аз тавсияҳои мактаби соҳибкории гарвард аст. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он категорияи илми ахлоқ ва мафҳуми равоншиносӣ аст. он қобилияти инсон барои назорат ва баҳодиҳӣ ба одобу рафтор, ҳисси ботинӣ барои муқаррар кардани меъёрҳои ахлоқи фардӣ ва ташхиси дуруст аз нодуруст аст. фақат шумо бояд ёбед ки гап дар бораи чӣ меравад, чӣ аст он. яъне он қобилияти инсон барои назорат ва баҳодиҳӣ ба одобу рафтор ва аъмоли худ, ҳисси ботинӣ барои муқаррар кардани меъёрҳои ахлоқи фардӣ ва ташхиси дуруст аз нодуруст аст. гап сари чӣ меравад? марҳамат, фикр кунед. категорияи илми ахлоқ. علم اخلاق اتیکا Этика.
бо вариантҳое ҳаста ки бо зер чӣ мегӯянд зертобиҳои ин бошад. етика мефаҳмам. Мефаҳмем, етика мефаҳмам, ҳаҷати равонӣ, ҳаҷати ахлоқӣ, як дим социология, не? ҷомеашиносӣ. Социология. Психология не? Он категорияи илми ахлоқ, ташхиси дуруст, ишон мешавад психология. Психология, социология. Инак немешавад. Социология деди, психология бошqa наздикda. Он категорияи илми ахлоқ, ташхиси дуруст, ҳисси ботинӣ. ҳамин психология. ҳисси ботинӣ нест. Психология гуфт, Психология гуфт. Хоб ин нохбой шуори як илмда нест. Илми ахлоқ, категорияи илми ахлоқ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ин савол Саидзода Собирҷон ҷавоб медиҳад. Маромад. мо бо ҳайати гурӯҳ ба хулоса омадем ки ҷавоби ин савол илми психология аст. Чунки аломатҳое ки шумо ишора кардед, бале бештар ба ҳамин илм инҷо психология як чизи бисёр умумӣ, як мафҳуми умумӣ нашуд? шояд инҷо ягон ҷузъи хурдакак аз ин чиз муҳим бошад, ё ҳамин мафҳум умумиро ҳамаша пешниҳод мекунед шумо? хуб, ин ҷавобро қабул мекунем. бачаҳо нозирин, агар кадом як пешниҳод ҳаст, яъне гуфтем ки он қобилияти инсон барои назорат ва баҳодиҳӣ ба одобу рафтор ва аъмоли худ, ҳисси ботинӣ барои муқаррар кардани меъёрҳои ахлоқӣ ва ташхиси дуруст аз нодуруст аст. чӣ аст он? бачаҳо гуфтанд ки ин психология аст. нозирин, маромад, гӯш мекунем. мо аъзои даста ба хулоса омадем ки шояд ин шуури инсонӣ бошад. инам бисёр умумӣ шуд ку, бисёр умумӣ. агар як ба ҷузъиёт таваҷҷӯҳ кунем, чиро метавонед нозирин пешниҳод кунанд? хуб, ба ҳар сурат ташаккур мегӯям. ман як шарҳи дигарро пешниҳод мекунам ва гӯш кунем. хуб, он дар шакли дарки оқилонаи моҳияти ахлоқии кору рафторе ки фард анҷом медиҳад ва ҳам дар шакли таассуроти эҳсосотӣ хуб зоҳир мешавад ва баёнгари худшиносии ахлоқии фард аст. ва ин ҷо гап дар бораи виҷдон меравад. виҷдон тамом. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. моҳи ноябри соли 2015 ҳамон корро анҷом дода буданд футболбозон аз тими Спартаки Москав. айнан ҳамон кореро ки қаҳрамони як филм, як маликае дар соли 1962 анҷом медод. гӯед ки қаҳрамони он филм, он малика дар куҷо кор мекард? ҳамон ҷое ки футболбозони ин тим он ҷо кор карда буданд. савол фаҳмо аст? малика Елизавета надор. такрор мекунам. моҳи ноябри соли 2015 чанд тан аз футболбозони тими Спартаки Москав як рӯз он ҷо кор карда буданд. ҳамон ҷое ки қаҳрамони як филм дар соли 1962 яъне нашр шуда буд. қаҳрамони он филм маликае
کارمندی همان جا بود، یعنی در همان جا کار میکرد. آن ملکه در کجا کار میکرد؟ یعنی طبیعی است آنجایی که این فوتبال بازا هم اونجا یک روز کار کرده بودن. این ماه نوامبر سال 2015 بود. در کجا کار میکرد آن ملکه؟ مرامت فکر کنید، یک دقیقه وقت دارید. بازه چوکر نسود است سپارتا. نویبر 15 ماه این نویبر. میتوند اینترنت باشد، دوم پرستاریال باشد، نسخه یا جواب استشکام آسان. بازه چی؟ استشکام جواب آسان. فوتبال بازم یک چیکار کنم روز. میتونم. چه؟ مالکه دو فیلم. در کجا شکر کردن آخه یه خیلی بدون خونه پیرانسون یا باید برای توی دیگه را فکر کنید. کی فوتبال بازا همش میکنن کاری خیلی ویرا. یکی کاری غیریه ای. ملکه میکنه اوپرا. فکر از مثلا یک روز. یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت با این سوال سروینا سعید و جواب میده. بقیده ما شاید آنها یک روز در یگان فیلم نقش بزده باشند. در فیلم نقش بازیده باشند. یعنی اینا کار گفتن ممکن است، این یک روز کار کردن، نه؟ برای این براشون گنرار میدین، پول میدین، همینطور. شاید. خوب، فیلم یعنی که سینما. قبل از جواب مرامت بچه از ناظرین که چی پیشنهاد دارد؟ پیشنهاد نیست. خوب، باید بگم که همان فیلم نام داشت، اگر با اصطلاح روسی بگیم، королева бензоколонки. فوتبال بازا در کجا کار کرده بودن یک روز؟ زفرافکن. بله، گازپروم در رکلامش. لوکویل بود سرپرستی آنها و آنها یک روز در همان نقطه فروش چیکار کردند؟ کار کردند. مردم حیران میشد که فوتبال بازان مشهوری دوست داشتهشون با ماشین آنها بنزین میریزد و آنها هم اول اسرارشون رو نکشودند. یعنی هر کس خودش فهمید و اینا به نوار گرفتنی بسیار عجایب هم بود. این ایده جالب هم بود. سوالی رقم 12. توجه کنید با سوال. بازی انتخابی چمپیونات اروپا اوید با فوتبال میانی آلمانی دموکراتی و مجارستان در تیرمای سال 1963 برگزار شده بود و این بازی رو هیئت داوران شوروی داوری کرده بودند و آغاز همین بازی هم بسیار عجایب بود. اما نفری که بازی را شروع کرد، نفری آن وقت فوق‌العاده مهم و فوق‌العاده مشهور بود. کی؟ یادرس میشم که بازی رو هیئت داوران شوروی داوری کرده بودند. بازی میانی آلمان و مجارستان بود. مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. شوروی و مجارستان نفدهش حملگری مجارستان یا تماشور بمب یک نفر فوق‌العاده استالین مرد 63 باید هریت در وینگریه
بهترین نشانزن همون евро خودش پوشکش نبود حاضر چه شهر مشهور مقصد بازیگر بود که یگان شخصیت یکی بوجه خودیسوی خودیسو سوال رو بود سوری گذاریم داخل شخصیت دنده 62 با وفات نکرد. خب که یه میده بردیم میاند خیلی با یکم نماینده دیگه که شخصی خیلی شخصی. پرواز کرد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат شخصی که کشودگی بود با فوتبال رفت. ки ба савол ҷавоб медиҳад ки аст дӯстдори футбол با این سوال بسم الله خان جواب میده марамат کمی همین شرح میدادید که این شخصی که در با فوتبال در دخل داشت و یا اینکه بیرون از فوتبال یگان نفر ин метавонад як нафари берун аз футбол ҳам бошад як нафари масалан бошад ки гуфтем ки ҳамон нафар табист ки як нафари машҳур бояд бошад албатта масалан ҳар кас ин коро намекунад ва инам як нафари машҳур буд ки дар оғози бозии тӯбро чӣ кор кард ба бозӣ ворид кард марамат ва ӯ метавонад варзишгар набошад албатта чӣ ҷавоб доред شاید یوری گاگارین باشد юрий гагарин بله хоб نفری که نخستین بار با کیهان پرواز کرد нахустин ба кайҳонавар дар дунё хуб бале инам шӯҳрат дошт ки машҳур буд соли 63 агар бошад хелам бале хуб ин ҷавоба қабул кунем бисмиллахон بله قبول کنید қабул мекунем ин ҷавоб қабул аст нозирин шумо чӣ назар доред Давгон Насиринов ҳастам, аъзои тими Импулс. Хуб. Фикри ман ин шахсияти бузург Валентина Терешкова мебошад ки соли 1963 бори аввал аз занҳо ба кайҳон парвоз карда буд. хуб ташаккур мекунам барои шумо агар бачаҳо ҷавоби нозирро мегуфтанд комилан дуруст буд терешкова буд ин тӯбро ба бозӣ ворид карда буд вале шумо бисёр наздик омадед яъне мантиқан дуруст фикр кардед ки метавонист терешкова шумо медонед ки тобистон парвоз карда буд 16 июни соли 63 ва ин бозӣ тирамоҳ баргузор мешуд ва баъди чанд моҳи аз он ҷо омадан ва инам як нав ини ба қавле мавриди таваҷҷӯҳи тамоми дунё қарор додани аввалин зан кайҳонавард буд саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар ин бора марко поло ҳам навишта будааст ва ин ҷо гап дар бораи як чоҳе мерафта ки гуфтанд ки он чӣ ки аз он чоҳ ба даст меомада барои ғизо набуд вале барои табобати баъзе беморони инсонҳо ва чорво хеле муфид буд гап дар бораи чӣ меравад با حیوان با خوردن شباهت دارد که اسمانش هم برای که استعمال نیست زرچوب مارکو پولو خودش چی میشه ممکن چاه گفته یکان چیز دیگری در نظر داشته باشه این منطقه‌اش معلوم نیست مارکو- منطقه‌اش معلوم نیست نه مارکو پولو این وای بود بیولوگ بود سیاه کنم که اه، در چاه نیفت گاز
نفت داره. نفت میتونه باشه نه در آمریکا نفت برای چهارراه همین توجیکستان اما دارم بیشتر جو ولی میگم para نفت داره. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад با این سوال سعیدزاده صابرجان جواب میده. марамат ما قبل از اون که به سوال مذکور پاسخ کردم میخواستم که بدون آیا منطقه همین سوالی که پیشنهاد کردید مثلا همون چیزی که برای غذا بود غذا نبود اصلا و برای حیوانات و انسان توابع میبخشید آیا منطقه همون چیز معلوم بود یا خب همیشه ин فهمیدم агар میخواستم барои мисол тасаввур кунед ки ман агар гӯям ки туркманистон не баъзе минтақаҳои русия хуб баъзе кишварҳои арабӣ агар гӯям масалан чӣ ба ёдтон меояд چون اینجا از کشورهای عربی سخن راندید شاید این نفت باشد нафт بله نفت барои табобати баъзе бемориҳои одамон ва ҳайвонот ҳамин بله شاید از اون масалан кадом бемориҳо хуб شاید از мараш шумо пешниҳод кунед агар фикр мекунед ки нафт ҳаст пешниҳод кунед марамат ва мо қабул мекунем ҳамин ҷавоба қабул кунем нафт بله جواب آخر ما هم ҷавоби нафт қабул аст ташаккур мегӯям барои шумо нозирин марамат шумо чӣ назар доред марко поло дар бораи як чоҳе мегуфт ки он чӣ ки он ҷо ҳаст ба даст меояд хӯрдан боб нест вале барои баъзе бемориҳо ҳам бемориҳои одамон ва ҳам ҳайвонот яъне кӯмакрасон буд чӣ дошт он чоҳ марамат бобоев муҳаммад ҳастам аъзои тими импулс муҳтарам ровӣ ман ҳам ба ҷавоби гардонидани ин даста шояд наздиктар ҳам бошам шояд ки дар он солҳо ҳамон чое ки меканданд аз маҳсулоти нафтӣ яъне парафин гирифта ба ҷои шикастабандӣ ба ҷои дарманди инсону ҳайвонот баста онро табобат мекарданд яъне парафина дар ҳамон лаби чоҳ истеҳсол не мешавад лаби чоҳ не дар он ҷое ки ҳамон чоҳ меравад чуқурӣ мекананду ба висоли чоҳ мешуд ҳамон ҷо яъне ки парафина мешуд ки дар саҳро истеҳсол кард не ҳамон ҷое ки аз дарахтон пусидагӣ ва дигар чизҳо боқимонда мемонад аз ҳамон ҷо парафин ҳосил мешуд хуб парафин хулоса қабул аст ҷавоби шумо хуб зинда бошед бачаҳо фикри ҷавоби нав нест پاسخی آخران ما نفت нафт بله خودش هم پارافین پارافین از نفت جزئی از نفت داره. جزء از هم است. хуб бояд гӯям ки ин ҷавобатон дуруст аст нафт астӣ ва барои баъзе бемориҳои пӯст истифода мебурданд ва як вақт ҳамин чиз дар аптекаҳо ҳам буд ҳамчун дору истифода мебурданд баъзе маводи нафтиро саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол агар ду кас тасаввур кунед як донаи себ дошта бошанд онро ба ҳамдигар иваз кунанд як себӣ хоҳанд дошт не миёни ҳам агар иваз кунанд агар ягон идея дошта бошанд ва иваз кунанд бо ҳам акнун онҳо ду идея доранд вале агар онҳо он чизро иваз кунанд дигар аз он чиз яъне дигар аз он чизе боқӣ нахоҳад монд шумо ёбед ки
мо дар бораи чӣ суҳбат дорем? اگر یه سیو دو کسی از سیو داشته باشه دیگه شفا باید سیو میشه اگر ایده را یک تقسیم دو ایده میشن مثلا ما ایده تیم میمونید ایده من میمونید دو کس میشه این چیه که نیست میشه نیلی هر زش ایواز کنم تیشه سیب بدم نازم اون چیزی هست که سیب نیست دیگه چی اون سیب هم رمزیه یک ایده این چیزی که هست که جمع میشه اون چیزی هست که نیست میشه فکر نمیشه چی بوده میتونه ایده یک تاشون نیست میشه نیست نمیشه که دیده چی نیست میشه دو یا ایده دو چهار تا میشه نه اون هست چی میشه درسته فهمیدم چیزی باشه که نیست. یک چیزی باشه که ایواز میکنن نیست میشه. چی بشه باشی تن و سو نه جوشون ایواز як даха вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад ба савол? با این سوال سیراجدین کریمی جواب میدید. марамат сироҷдин. در یک چند وریانت پیشنهاد شد. خب این سوال از یک جهت برای ما شدم شوق‌وارم تافته. یا شاید از جهت متماتیکی گیریم و ایواز نمیشد. اگر دو علامتی تر ду аломати тар ҳастем. میتواند که نیست شود یعنی اونها رو جمع کردن و دیگه علامت تبدیل می‌یابد یا که در همون خیلی خیلی بعضی مودایی هستن که خب بعضی مودایی هستن که وای میشوند ки аст химияро бисёр хуб медонад? نمیدونم من خیلی کم خواندم لیکن من توجیه تصور دارم بعضی مودایی هستن که نیست میشن دیگر موده حاصل میشوند خب لیکن در ҷавобе ки шумо пешниҳод ҷавоб мекунед мо ин чӣ аст? хуб марамат сироҷдин. دو ماده چیزی ду عمومی میشه моддаи خیمیایی را همراه کردن گیریم این چیزی عمومی میشود لیکن ду маводи кимиёӣ. ها хулоса он чӣ ки ба кимиё ба маводи кимиёӣ вобаста аст شاید چنین باشه шояд чунин бошад. қабул мекунем ин ҷавоба. ба ҳар сурат нозирин агар кадом як ҷавоби фарқкунандаи дигар ҳаст марамат шояд ки ин чиз ҳамун дӯстии байни ҳам ду нафар бошад. дӯстии байни ду нафар бошад ки бо ҳамдигар тақсим кунанд аз он ҳеҷ чӣ намемонад не бо мегӯянд ки дӯстӣ устувортар мешавад мегӯянду дӯстии миёни ду нафар. хуб барои бар сурат ташаккур мегӯям барои шумо. миёни ду нафар як ҷавоби бисёр содда буд. чӣ аст ки масалан шумо онро ба як каси дигар гуфтед аз ӯ ҳеҷ чӣ боқӣ намемонад? سیر сир ҳастин. сир воқеан ҳам як чизи бисёр содда ки вақте ки шумо бо касе тақсим карден аз он дигар чизе намемонад. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. майкл фарадей се компоненти ҳатмии кори илмиро пешниҳод карда буд. яъне гуфта буд ки дар кори илмӣ ҳамин се компонент бисёр муҳиманд ва ҳатмиянд. шумо баъди як дақиқа пайдо кунед ки ӯ чиро дар назар дошт, чӣ компонентҳо дар кори илмӣ аз рӯи назари майкл фарадей хеле ҳатмӣ буданд ё ҳастанд, хеле ҳатмӣ ҳастанд. марамат фикр кунед. یک وریانت علمی چیه که مفیده کمپانی علمی
چی چیز علم حاصل مثلا یکم مشاهده تجربه اما مشاهده، فعالیت کار کردن مثلا در علم ارکولوژی میگه که سه وری صحرایی میشه کابینتی میشه و بعد تیپ نوشتن قید کردن مشاهده تجربه نه بین انسان یک نمیشه مشاهده نظریه چی نظر خیلی یک مشاهده تجربه این علم فیزیکه به فکر من گفته تجربه تئوریا تجربه کردی نظریه ما فیزیکه تجربه البته اما مشاهده یا خلاصه براری نظریه نظریه یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرامت. به این سوال سیراج‌الدین کریمی جواب میده. روی محترم اگر خطا نکنیم مایکل فارادی نماینده علم فیزیک است و از اون خب من دقیقا نمیدونیم که مایکل فارادی کدام کمپانی توی علمی رو پیشنهاد کرده است لیکن از روی در مجموع وایوی چی میگن در مجموع طلبات علمی شاید این چی میگن همون نقشوی و نظریوی باشد تجربه و خلاصه براری یعنی نظریه تجربه و خلاصه براری این یک شاید جواب رو میتونید از این هم ساده تر کنید. مایکل فارادی چیزای بسیار وزنی نگفته است و بسیار با عمقی نمیدونم این چیز فرو نرفته است. فقط سه کامپوننت حتمی رو برای کارهای علمی گفته است که بسیار ساده و آسان است. یعنی اگر شما توانید همین آنچه که شما گفتین با ساده تر کنید، اگر توانید خیلی ساده کنید، خیلی ساده کنید، برای که جواب قدر دشوار نیست، بسیار ساده است جواب. ساده میبینیم میسنجیم میگیریم. میبینیم میسنجیم یعنی دیدن، سنجیدن و گرفتن. نتیجه. خوب نتیجه. دیدن، سنجیدن و نتیجه. خوب ناظرین مرحمت. کدام از شما روی کار علمیتان کار میکنین بچو؟ بابایف محمد هستم. خوب. هم کارگر و همچنین ماگسترانت دانشگاه تکنیکی. خوب. از روی خلاصه ما چنین ما با چنین خلاصه آمدیم نظیران که یعنی که عینی حال از کار علمی حتما یکم باید که سناسکا یعنی که چی میگن نطق عینا نقل شده همون چیزی که از دیگر ادبیات استفاده میبرد در پایان آورده شود ادبیات باشد و همچنین یک پیشنهادی نوترین یعنی که ایده نو در همون کار علمی. ولی مایکل فارادی از این هم ساده تر گفته است. خیلی ساده گفته است. سه کامپوننت بسیار ساده را گفته است. خب بچه‌ها یگان چیز دیگه براتون نامد؟ بسیار ساده است این. خب اگر براتون اومد پیشنهاد کنید بچه‌ها. سیراج‌الدین، مشاهده، عادل احمد، مشاهده، خب خلاصه براری، خلاصه. محترم روی در اینجا نقشه کاری هم شده میتونم. آنچه که شما گفته استاده نقشه کاری و نمیدونم باز چیز دیگه این جواب‌هایی است که مثلا آن را باید بسیار ساده کنین. یعنی مایکل فارادی البته نظرها گوناگونن. مثلا یک من جواب وقتی گفتم شاید دایره‌های علمی که ما را تماشا میکنن شاید به این نظر راضی نباشند ولی این حقی آنها است. خب اما اینجا شما مشخصا درباره مایکل فارادی باید فکر کنین که او چی گفته است. سه کامپوننت حتمی در کار علمی چی است؟ باز همانند نشد شاید دیدن، سنجیدن، ساختن. دیدن، سنجیدن و ساختن. خوب من بسیار کوشش کردم که شما جواب‌ها رو بسیار ساده کنید ولی شما چون خیلی بلند فکر میکنین بچه‌ها هم اگه دانش بسیار خوب که دارین یعنی چیزهای جدی‌تر فکر کردین. اما مایکل فارادی بسیار ساده گفته است که سه کامپوننت حتمی است در کار علمی یعنی نوشتن یعنی آغاز نوشتن انجام دادن و چاپ کردن. تمام.
дигар ҳеҷ чиз. хуб бар сурат ташаккур мегӯям барои шумо. дар маҷмӯъ бозӣ бисёр хуб буд ва ёдрас мешавам ки ин тим ном доштанд шарқшиносон. ин бозии чандуми онҳо аст ва яке аз тимҳои бисёр фаъол дар бозии зеҳни интеллект шоу. ба бинандаҳои азиз барои саволҳои ҷолиб изҳори сипос мекунем. саволҳоро ҳатман ба почтаи мо бифиристен, манбаъу баъзе маълумоти дигарро дар ихтиёри мо гузорен ва албатта дар нашрҳои дигар пешниҳод мешавад. барои нозирин, барои шумо ҳам ташаккур, барои бинандаҳои азиз низ самимона изҳори сипос мекунем. то барномаи дигар, Субҳон Ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.